أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من عباده وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mga kiaulungan sin Allah, itukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul iban pamudji kaniya amuin yari na isab kita nyo haamuin waktu hipag babay matasin kita nyo karna magpangadji piangadji
sin pag-agama tanyo amuin piya sampay kato tanyo sin Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mga kiaulungan sin Allah, tiranan ini amuin piya tarang dia akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan niya kato hasupaya makahasil kita niyo sin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin mga bungan niya karayawan hama manusia nagmabuka dan di naman hadunya labi luba na tudhad law akhirat. Alhamdulillah mga kiulungan sin Allah, damikian yadto tanyo na ukab in pakarajyan tanyo sin pagbasa ayat Quran karna ini amuin sarayaw-rayaw hipag-ukab sin pakarajyan amunin ayat Quran sabab karna papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin pakarajyan tanyo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mahuli niya sugpatan tanyo in amuin pangadjian tanyo sin limabay amunalong ta mga bunga sin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maapun ini tagnaan tanyo haamuin hikaunum na sabab nawos kita nyo sin limabay daing ha hikalima. Ikaunong mga kiulungan sin Allah, bunga sin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, tafriju humumi wa kurubil muttaqin wa razaqahum. Amuin mahalulay, masolve in kabutulan, problema, karukaan sin mga sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta rijjikian sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Hisiyu-siyu parman sin Allah ta'ala, hisiyu-siyu in nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, himinang sindaakan limayu sin liangan, yaj'al lahu makhraja. Hinangun kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin kabutulan niya, problema niya, kasusahan niya, karukaan niya, hinangan siya sin Allah ta'ala guhuaan. Amuin masolve mga kiulungan sin Allah. Mahalulay, misan diadiin, inlagbu sin problema niya. Halulayon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan siya lawang, amuin makakuha siya dahil nga problema niya to. Sarta wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Rijjikian pa siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin rijjiki amuin wala niya na angan-angan. Subhanallah mga kiulungan sin Allah. Way biyandayaw. Rijjiki way mo na angan-angan bangkaw nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa amu ini hakatan kakahinang tanyo amu inin sarayaw-rayaw, kapital tanyo, bang kita nyo mag-usaha, bang kita nyo mabaya, sin karayawan dunya, na in kapital tanyo, amu na in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna, iwayroon na problema mo. Sabab sulbun sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo, sarta bang rijiki in amuin, dauton mo, na rijikian kau sin Allah ta'ala sinuway mo na angan-angan bang hauno yan. Haunin tuburan niya bang mga tubig biyayan. Subhanallah mga umat Islam. Tiap-tiap hangkataw rin kato taniyo, aun nasadya problema. Wayroon problema. Aun manusia in problema niya, mabaya siya magkaaltaan, na yariin kunsi pag mabuka kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, rijjikian kau, sinwayroon mo na angan-angan. Sulbun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung problema mo yan. Ang kaibanan, in problema nila, mabaya sila maghula-hula, in subul, in budyang, mabaya maghula-hula, bangyat yung problema mo, pag mabuka kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah subhanahu wa ta'ala, sulbun kayo mo sin Allah ta'ala yung problema mo yan, in kabutulan mo, yung kasusahan mo. Aun kaibanan, in problema nila, mabaya sila tubo biyayan, na iyari, bang in problema mo mabaya kau lumawag tubo,
wayron pa kay rijikian pag mabuga kau. Sungin pag mabuga mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, solbon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ang problema mo. Pag-usaha, katang kakahinang, bang aon problema mo, pag mabuga kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iniyan solbon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aon kissa mga kiaulungan sin Allah, amuin, sabab, may piaturunin ayat ini. In ayat ini na naug kan Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu an. In kaunan niya mga kiulungan sin Allah, nabihag sin mga musyrik in anak niya. Nabihag. Sampai nagkarukaan na sila. Miyadto siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nangayo advice, nangayo patumtum, unuin mapatut niya hinangon iban sin asawa niya. Laong niya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hi Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu an, Ya Rasulullah, innal aduwa sarabni wa jaza'atil Bunnal tudlaw niyan satro, yatto nila na nabihagin anak namo. Sarta ihina niya yatto na nagkarukaan sin kasusahan ha anak. Yatto nabihag sin mga musyrik satro. Pamata muruna, uno ya Rasulullah, in maraak mo kamu inangun. Unim biyayta kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isbir wattaqillah. Pagsabar kau, iwan kabuwa kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsabar kau, iwan kabuwa sadya kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangaindakan layu inliangan. Wa amuruka wa iyaha an tastaghfira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Ang pabiyaitan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, da akong takaw iman sinasawa mo taiban mo, in patauran yu in paglapal, la hawla wa la quwwata illa billah. Na nagbalik na inusog ini, hambuk sahabat ini, pabay nila, biyaitan niya na in asawa niya, amoy nilaong niya, hindi akato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabaran tanyo iwan, magmabuka kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, sungan tagamayan, sarta patawron tin paglapal, la hawla wa la quwwata illa billah. Faja'ala yaqulan, hinang nilayat to, wayroon limugay mga kiulungan sin Allah, injimatu, faghafila al-adu an ibnihi. Naligap in mga satru kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga musyrik, naligap amuin mga magjajaga, hanak niya. Naman jari nakapahoy, bukun hat biyatin jimatu. Fasaka ghanamahum. Nakawa nila pa, in amuin nagbalik pa kanila, in amuin mga kambing nila. Amuin kyulian kiyawa sin mga satru biyayan. Diyoy, nakawa nila nagbalik. Waja'ahum biha ila abi. Dia sin anak, in mga kakambing-kambingan nila yato, kanama niya. Pila in taod sin kambing, 4,000 syah. In taod mga kiulungan sin Allah, 4 nga ibu kambing. In narasin anak niya. Allahu Akbar, maun kanama niya. Nagbalikin kambing nila aming kiyawa si mga musyrik. Masya Allah, subhanallah. Narain diya ini, nanaugin ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hisiyo-siyo in nagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala, hinanganda sin Allah ta'ala siya, lawang hikahuwa niya day nga kabutulan niya, kasukalan niya, problema niya. Sarta, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Rijjikian pa siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin rijjiki, wayroon niya na angan-angan, bang-deng hawno. Na, intaw sin kambing, subhanallah, 4 nga ibu mga kiulungan sin Allah, naramon sin anak niya. Amin liyang pasan sin mga musyrik, mga mundo. Allahu Akbar. Nabiyan mga kiulungan sin Allah. Mga on problema mo, uno-uno na pakaradyaan. Dahil diya dunya, pag mabuka ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag mabuka ka, mangin problema mo, hati niya, kasan niya nga masigpit in problema mo biyayan. Pag mabuha ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pakaradyaan mo. Sulbon sin Allah ta'ala, misan uno pa yung problema mo.
hangkan sa laong taka lima bayat to, in mga sila nagmamabuka pa Allah Ta'ala, kakitaan mo, naguuyong katawa. Sabab may ta, wayroon problema sin mga tao yan. Sabab siyo solve katan, ya atasan katan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Janji sin Allah Ta'ala, solbun niya, in amuin problema sin kita niyo apabila nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikapito mga kiulungan sin Allah, bunga sin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, taysiru umuril muttaqin. Lumuhay in pakarajaan sin mga sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way bihanda yung mga kiulungan sin Allah. Maluhay in katan pakarajaan nila. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Hisiyo-siyo in nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala na hinangan kaniya. Hinangan siya inangon sin Allah ta'ala pakarajaan niya, maluhay. Maluhay mga kiulungan sin Allah. Katan maksurun niya. Aun-aun mga banu-banu niya hinangon. Kana naman niya. Bangsa pantun lawang, always open kaniya in lawang. Way lumuhay. Sin amuin mga paghinang niya, sin mga hinang niya, maksud niya, mabaya niya hinangon. Maluhay katan. Di siya pagkahunitan. Nabiyan mga umat Islam, indayaw, sin amuin, hati niya, bunga sin pagmabuka Allah subhanahu wa ta'ala. Na, uno pa yung problema sin tao, kumpas yung mga kiulungan sin Allah. Apabila, ingkatan problema niya, atasan na sin Allah ta'ala. Hinangan siya lawang ikakuha niya. Mang rijik yan sa sin Allah ta'ala, wala niya nanganangan. Pagubusing katan, pakarajaan niya, way lumuhay. Maluhay katan yung pakarajaan niya. Madauhat niya sa unong ni maksud niya, kabuhi niya dunya. Pialuluhay kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa yung problema simbiya ini. Subhanallah mga umat Islam. Na inlawan niya, apabila intaw di magmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy sabing jumatu amin lawan niya. Masigpit isab in kahalan, sin mga sila di magmabuha pa Allah ta'ala. Na, dahil nga sabiat to, aun-aun maksurun nila, masigpit in kahalan. Tambol sa dyan lawang. Mangupama kun magsud biyayan, pagkuan nila tambol in lawang biyayan. Masigpit in kahalan. Na, bang kita mabaya sin lumuhay in pakarajaan ta, magmabuwa kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikawalu mga kiulungan sin Allah, bunga sin pagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala, alwilayatu lil muttaqin, wal bushra lahum bid dunya wal akhirah. Amuin madawat sin mga sila nagmamabuwa pa Allah ta'ala, amuin pamarihala dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mahinang sila awliya sin Allah ta'ala, mga kakasi. Tartanto sin Allah subhanahu wa ta'ala, tatabangun niya, tutulungun niya, paparihalaun niya. Allahu Akbar. Awliya sin Allah ta'ala, mga sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta madawhat nila yung kakuyakan dahil di pa dunya, labi luba na hadlaw akhirat. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Ini nasabut surat Yunus mga kiulungan sin Allah, ayat ka-numantag tupa, ka-numantag upat. Palman sin Allah ta'ala, unubukun ka, in mga sila, bunalto din awliya sin Allah ta'ala, amuin apabila, mabut na in ajal nila, wayroon na kabugaan nila, sin susungon nila. Sulga na mga kiulungan sin Allah, la khawfun alayhim, wayroon na kabugaan nila. Sabab karna, tiap-tiap, hangkata umuy mattu pahadarat sin Allah ta'ala,
mamaid dan dia dunia, aun nasadja rendun hayaun kabuga niya, hanggaw niya. Sabab, misalin dan dia dunia, apabila first time tahalugal niya na aun sadya amin kahanggaw ta. Na inadlaw akhirat, amin, wayroon pa nakakatupad law akhirat, mahulian pa nagbalik marinanuy-suy. Sinamuin, adlaw akhirat, wayroon. Sumagawain kita nyo bar iman, hakarna siabot sin Allahu Ta'ala alam Quran, iplak niya alam Quran iman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, napapatta sin tiap-tiap bar iman. In pag-iyanun adlaw akhirat aun. Sumagawa misan pabiat to, in tao, aun daamin hanggaw-hanggaw niya. Dahil nga sabi ito baitan sa sinallahu ta'ala, la khawfun alayhim, piyahati asal sila, wayroon na kabugaan nila. Sabab, ada kala in susungon sin manusia, mangbukon kasanyangan na kaminsan na napinal ka jahannam, na nagpahati na Allah ta'ala, ha mga awliya niya, la khawfun alayhim, wayroon na kabugaan nila. Sababin sungon nila, kasanyangan sa lama-lama na amunin sulga. Wala hum yahzanun. Awliya sinallahu ta'ala mga sila nagmamabuka kaniya, wala hum yahzanun. Wayroon na damik yan kasusahan nila. Sin mga hikabin nila anak apo rin diha dunya, wayroon na. Sababin tabiat sin manusya mga kiulungan sin Allah, ayaw pa ka amuin mamait na yung tao. Dahil nga dunya amuin mapatay na siya. Di na siya makawalik mariko ng waktu. Misanin da hindi dunya, hat magtulak-tulak biyayan, aun nasadya amuin kabimbang, susa sin manusia manaikod. Na, dahil nga sabiat to, in Allah ta'ala pagpakuyag, in mga awliya sin Allah ta'ala, wala hum yahzanun. Wayroon na kasusahan nila, sin mga anak apo ikabin. Sabab mayta, atasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yanin Allah ta'ala mamarihala mga kiulungan sin Allah. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Hinda siyo ini, in mga awliya sin Allah ta'ala, amuna in mga sila, nagparat sayap Allah ta'ala, sarta in kaunan nila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hininang sindaakan, lima layo sinliangan. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kanila na in kakuyagan parman sinallahu ta'ala. Dan di naman hakabuhi dunya. Sampai dagpak paadlaw akhirat. La tabdila li kalimatillah. Wayroon na maka pindah. Sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na makabalubah. Sin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kataan na sabot ya tumaon mga umat Islam. Tartanto ha mga sila awliya sin Allah ta'ala amin mga sila nagmamabuka kaniya. Bariman nagmamabuka kaniya. Dalika huwal fawzul azim. In nasabot ya to amuna yatto in paruntungan sa laggo-laggo parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar mga umat Islam. Paruntungan sa laggo-laggo na. Biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap hangkataw rin kato taniyo. Maglugto. Sin ginisan. Babarapahin nga supaya matag nag-success biyayan. Sumakawa. Bukunin pag-ianong success. Amuin. Mga sila nakahasil na sin dunya. Manjari. Nakahasil mayan sin dunya. Kaya lupanin kabuyad law akhirat. In pagmabuka pa Allah ta'ala, kaya lupahan. In iyan temporary rendi raja dunya. Adapun isiyo in pag iyanon nagparuntungan, amuin mga sila nakahinang. Sin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, in kasanyangan nila dagpak paadlaw akhirat. Hangkan sa laong sin syi'ir biyayan, qala rahimahullahu ta'ala, lastu ara sa'adata jam'a malin walakin at-taqiyya huwa as-sa'idu wa taqwallahi khairu zadi dhukhra wa 'indallahi lil abqa mazidu. Wala kulong yakita in kasanyangan hamuin pagpun sin alta
hatat kala tiay kuranin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon yato in pagyanun masanyang. Sumagawa siyun masanyang, walakin nattaqiyahu was-sa'idu. Sumagawa in tao nagmabuka pa Allah ta'ala, siyain matan masanyang. Na, kita niyo mga umat Islam. Nalabi luba na, bang aon paalta mo, aon pakawasa mo, pag ubus nagmabuka ka pa Allah ta'ala, na magduruhon na mga umat Islam. Sumagawa, apabila tiyay kuran mo in pagmabuka, hasabsin lang mo alta. Umusaha na kau misan, usaha hiyaram. Manguli na kau, manganyaya na kau. Alta, sinbukun hap mo biyayan. Tiyay kuran in pagmabuka, in alta yan di kasanyang. In kawasa damikyan, bang liyabay amuin panganyaya, in iyan di kasanyang. Kita nyo nan lima bayaon. Di kau makarug, magtay anak nagbuno, maglahasya, maglanggong, nagbuno, mangbukon ka na apag-akawan sinamin kawasa. Amin eleksyon lima bayaon kita niyo mga umat Islam. Hikasan na, kita niyo, hikasan niya imbiya ni pakaradyaan. Nagbuno ni magkasilasa. La ilaha illallah. Way biyayan ni sabab indua sila yato intudyo nila pinalka jahannam. Baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qatil wal maqtul finnar. In namuno iban simbiyuno halaw mapinalka jahannam. Sabab baita nagbuno habukon kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbuno amuin pagkawasahan, mag-agaw kawasa. La ilaha illallah. Way biyan ka julja na sinamuin kahalan. In mga sahabat na inu-inu, ya Rasulullah, may ta sampayin biyuno yato alam mapinal ka jahannam. Unin diya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in siyayat to, fahuwa harisun ala qatli sahibihi. Sabab in siya kiyaunahan sadya siya biyuno. Dahil nga sabab yato in siya lamud na misan siya nabuno, halaw mapinal ka jahannam da. Naway biyan ka juljanan mga kiulungan sin Allah. Hauno kau mabaya, mang kau mabaya sinwayrun paghilwala biya ini, dahil doon na pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasanyangan matan, sampai padlaw akhirat, wa taqwallahi khairu zadi dhukhra. In pagmabuka pa Allah ta'ala mo na in sarayaw-rayaw luto, madipusit tanyo, hadlaw akhirat, kabuhi tanyo hadlaw akhirat. Wa indallahi lil atqa mazidu. Hadarat sin Allah ta'ala in karayawan nila, luto nila, magdurugang mga umat Islam. Sabab sin amuin, pagmabuka nila pa Allah ta'ala, himinang sindakan, di mayusin liangan, magduruhon mga umat Islam. Nain Allah ta'ala pihati kita asal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Paginang kamu luto, sabun naltud in sarayaw-rayaw luto, amo na yung pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab tumtumuntan yung mga kiulungan sin Allah. Misan dia diimpain pariyasan din dia dunya, ayaw kita nyo malupa, mag-ibadat, magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inikatan hibihin tanyura. Dahil nga sabi at sarang pagsaddian tanyo, inluto tanyo pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaminsan mga kiulungan sila Allah, hi Ali radiyallahu an, namisita pakakubul-kubulan. Iban si mga kasahabatan iban niya. Dia nagbisaray Ali radiyallahu an, in mga kakubul-kubulan puas nila si malam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum ang karibin lahikun. Pahuhus niya si malam, pamanga sila tao paku akubul, unin akikuan. Ya Ali radiyallahu an, dia niya nagbisara, in mga tawalong pakuburan, laong niya, amma amwalukum, pakad kusimat, adapun laong niya, in mga pangalta niyo,
kaya pagbahagian na. Wa buyutukum pakad sukinat, in mga kabaybayan niyo paghula niyo, kaya hulaan na. Wa azwajukum pakad tazawwajna ghairakum, in mga kaasawaan niyo, amuin kiabin niyo, kaya pagbana na muna, madukain din kaniyo, amuin kiabin. Kaya pagbana na muna, madukain din kaniyo. Ang paunin akhi Ali radhiyallahu an, hada khabaru ma indana, fama khabaru ma indakum. Uno lang niya, amo na inilaw niya suy-suy rin kamo. Adapun uno isab lang niya suy-suy rin kaniyo. Dia niya nagbisara. Mainkan kaya ingatan ni Ali radhiyallahu an, di na yung makasambong. Sa dia nagbisara ni Ali radhiyallahu an, sabab karena panghimati, pagpatumtum ha mga sila yaun, hapang daig hi Ali radhiyallahu an, pagpatumtum katubuhi, summa sakata radhiyallahu an, waltapata ila man kana ma'ahu. Mahuli ang padimuhong hangkaray hi Ali radhiyallahu an, ang paniyato di mga iban niya dengan mga kasahabatan radhiyallahu anhum ajma'in. Ampa akhi Ali radhiyallahu an, law syaa Allahu lahum an yatakallamu laqalu inna khairaz zadi taqwa. Laung Ali radhiyallahu an, bang sadyain mga tawalong pakuburan ini, kaya handak pa sinallahu ta'ala dihinan pa, permit makabisara, tahan tumamisaraan ini, inna khairaz zadi taqwa, bunnal tudin sarayaw-rayaw na luto, amunain pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahon pa adlaw akhirat. Allahu Akbar mga umat Islam. Nabiyayan inlaggo kalagwan sin pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amu yattu in hikawalu mga kiaulungan sin Allah. Amu in mahinang kau awliya sin Allah ta'ala, kakasi sin Allah ta'ala. Narendi ay ni mahati tanyo in pag-ianun awliya bukun amu in pamahamsin kita nyo nakaunayat to in awliya amuin nagbalta pa si makatbud pag-ubos wayun na ginwa rin dito hato hakahimba-himbahan din dito nag-concentrate pagbalik niya to na awliya na bukon mga kiulungan sin Allah sumagawa in awliya sin Allah ta'ala yan along masjid kita niyo yan nakatinda-tindahan nila. Amuin mga sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman. Bukun amuin miyato nagbalta pa kabudburan. Wairun nagimwa rin dito hato. Miyato na palomkatian. Sabi niya to na ada kala amuin siyuran na rito sin mga kajinjinan. Nabukun niya tin pagyanon awliya. In awliya amuin mga sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in awliya sin Allah ta'ala mga umat Islam, in ini dirihilan karamat sin Allah Ta'ala. Sampai biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin karamat hiril sin Allah Ta'ala pa mga awliya niya amin mga nagmamabuka di yan basta-basta yung kaunan nila sab di yan aun karamat hati sin karamat ini amin aun din doon hayaun partulungan tatabangan iban amuin kalaguan tiartan ko sin Allah ta'ala doon kanila karamat mga umat Islam sampai beita sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin hadis niya kudsi man adali waliyan faqad adantuhu bil harb hisiu-siu in duma magkalo in mamantahi hamuin awliya ko faqad adantuhu bil harb na bunnal tud sa kaula-ula ako na inaranya nagkalo parman sin Allah ta'ala diskudsi faqad adantuhu bil harb mag-declare na ako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala palbunuan hantara sin tauyan namantahi di ma nagkalo amin awliya ko kita nyo yung karamat Allah subhanahu wa ta'ala maramo mag-ato. Apabila mo, yan niya yahinangan mangi, diya nagkalo.
biyan tayo mga awliya sinallahu ta'ala, mga sila nagmamabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, in Allah ta'ala, siyog pa tanya na diskudsi. Biyaitan niya katutan niyo, uni mapatutan niyo hinangon, hasupaya makalamud kita niyo awliya niya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma abtaradtuhu alayhi. Para man sinallahu ta'ala diskudsi, wayruun unu-unu, mahinang sinipon ko amin makasuok siya marikako, labi kakasihan ko, dahil sinamuin piyardo ko kaniya. Allahu Akbar. Hanggang sa kakita amuin mga sila awliya, laong takay na ito, amin mga yan along masjid sa nitiya, magsasambayang 5 waktu, awliya yan sinallahu ta'ala. Mimihinang sinpiyardo sinallahu ta'ala. Dahil naman na pagpuasa, bulan Ramadan ito na 5 bay. Pag naik haji, piya wajib sinallahu ta'ala makakaus. Di sila magug sinalta. Apabila makakaus na sila, mag-register sila, mag-naik haji. Subhanallah. Awliya sinallah subhanahu wa ta'ala, yung zakat nila. Apabila miyabot na panisa, mag-zakat sila. Allahu Akbar. Himihinang sinpiyardo sinallah subhanahu wa ta'ala. Amu yan ibayta sinallah ta'ala. Wayroon unu-unu hinang. Amu inhi ka suok marisin ipon ko. Labi ko kakasiyan dahil sinpiyardo ko. Allahu Akbar. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Inipon ko awliya ko, masi-masiyan magmikisuok marika ko, huminang sinamman ibadat pagmabuha. Biya na sin mga kasunat-sunnatan, si masambayang na 5 waktu pardo, sumunat pa, magwitir pa, magtahadjud pamisan niya ito na 5 bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ang kansa, inwitir mga umat Islam, ayaw tanyo tinggalan. Ayaw tanyo tinggalan misan niya ito na bulan Ramadan. Sunnat malago yan yung kakuanan niya, inamin kamumpaatan, hatta uhibba lang siya Allah subhanahu wa ta'ala, sahingga kalasahan ko na siya. Hasab sin paglugto niya, himinang sin pardo, gumanap pa sin sunnat-sunnatan, Allahu Akbar. Sahingga kalasahan ko na siya, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala diskudsi. Faida ahbabtu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila kalasan ko na siya, mahinang niya na ako pangdungog. Amo ini pangdungog niya, inmaksud niya mga umat Islam, parihalaon sinallahu ta'ala yung pangdungog niya, amuin, wayroon na dungugon niya, buat malainkan karayawan na sadya. Di na sa magdungog sinhiyaram, biya na sinuno. Mga lukat lambing, kaptangan way kapuspaikdahan, lug lama, sin bisaralimot, di siya magdungog si mga yan. Sin music, tingog sin saitan mga umat Islam. Sa unin pagdungogon niya, Quranul Karim. Mga nasihat biya ini, pagpatumtum, sin kabasaran sin Allah Ta'ala, sin aturan sara sin Allah Ta'ala, amunin kasuman niya dungogon, Allahu Akbar. Amun karayawan na sadya. Nabiyan mga umat Islam, awliya sin Allah Ta'ala, wabasarahu alladhi yubsiru bihi, mainang na ako laong sinallahu ta'ala diskudsi, pangatud niya, mini pangatud niya, inhati niya, parialaon sinallahu ta'ala kanyang pangatud niya, hindi niya na hiatud pahiyaram. Allahu Akbar. Karayawan na sadya. Wayadahu alladhi yabtishu biha, mainang na ako 5 niya, amuin usalon niya, hauno-uno na pakaradya ni pangampot niya, hipaghiwal niya, hakarayawan da, di niya ni usalon, hakangian ni 5 niya. Allahu Akbar. Warijlahu allati yamshi biha, damik yan in sikin niya, mahinang na ako sikin niya, amin, parialon sinallahu ta'ala, di niya na hitikang, palugal hiyaram, buat malingkan, pakay niya hitikang pakarayawan sadya, pamasjid, subhanallah, pamangalugal pag siseminaran, pagbisaran sin pag-awa, mapagpatumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan indayaw mga umat Islam. Pariyalaw na sinallahu ta'ala kayo anggaw tabaran mo. Amuin dumayaw na sadya ingkatan kakahinang mo. Awliya sinallahu ta'ala, mga sila nagmamabuka kanya. Uno pa mga umat Islam,
Aulia sin Allah Ta'ala karamat, wala in sa'alani, la'u'tiyannahu. Apabila mangayu kaku, in aulia ko yan, taan tutod, irihil ko kaniya. Allahu Akbar. Irihil ko kaniya. Wala in ista'adani, la'u'idanna. Apabila mi kita libun, dahil nga uno-uno na kangian, patilibunan ko yan. In aulia ko parman sin Allah subhanahu wa ta'ala diskud si Allahu Akbar. Hangkan sa makabuka mga umat Islam, in aulia sin Allah Ta'ala mga sila nagmamabuka, ayaw kita nyo mag-usos, huminang kanila manganyaya kanila, sabab apabila kita kaya pa ngayon ando kailo makabuka mga umat Islam, matunaw kita ini, magkangiin kahalanta, amo na lang sing kita biyusong lang hikuhan. Allahu Akbar. Sabab aulia sin Allah Ta'ala, mag-ibadat pa Allah Ta'ala, Pia parihala sin Allah Ta'ala, tiyutulong sin Allah Ta'ala, manjarian niyahon mo, maggud-gud kau na ayaw. Sabab, sampai biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi man law aqsama ala Allahi la abarrah. Bunal tud aun day nga mga ipon sin Allah Ta'ala, apabila sumapana pa Allah Ta'ala, mangibot na pa Allah Ta'ala, mangayo dua pa Allah Ta'ala, taan tutod pajatuhon sadya sin Allah Ta'ala. Taimaun sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar mga umat Islam. Aulia sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga umat Islam, atin niya, malago ini pangajian katutan nyo. Amuin, mangindua kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Singkatan, kababayaan ta. Sabab, Allah Ta'ala na nagbaita, apabila kau minang sindakan ni mayo siniangan, pangayo kau doa, tayo maun kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun pang patilibon kau, dahan kau, ayaw mo kalupain Allah Ta'ala. Nagiiyan, tayo maunin pangindua. Nabiyan mga umat Islam, aulia sin Allah subhanahu wa ta'ala, indasiyo parman pa sin Allah Ta'ala, wallahu waliyul muttaqin. In Allah Ta'ala wali sin mga sila nagmamabuka kaniya. Allahu Akbar mga kiulungan sin Allah. Mga aulia sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato ni kawalo mga kiulungan sin Allah. Amuin bunga. Hika siyam bunga sin pagmabunga pa Allah subhanahu wa ta'ala mga umat Islam. Tahaqqaqa syukrullah. Maun in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabunnal in pagsarang sukul mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, fattakullaha la'allakum tashkurun. Kabuha kamu pa Allah ta'ala, hasupaya kamu makapagsarang sukul kaniya. In pagsarang sukul ini mga kiaulungan sin Allah, amo na ini, in amuin janji sin saitan iblis. In akhirnya pa Allah subhanahu wa ta'ala, summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Laong sin iblis, kabayan sin iblis, amin malupa na kita magsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nung siniblis pa Allah ta'ala, taan tutuod, hapaan ko yan in mga hinang nila marayaw. Hapaan ko sila, di papahinangon marayaw. In mga amuin karandanan nila, sasatun ko yan sila. Dumatong ako, manasat kanila, haunahan nila, wa min khalfihim, dahing hatay kuran nila pa. Hauno pa lang siniblis, wa an aymanihim, sasatun ko ra sila, hatudyo palaw patuon nila, wa an syama'ilihim, tudyo palawan nila, sasatun ko sila, pagangan ko sila, pahinang karayawan. Nang, iblis mga umat Islam, hauno rin wala niya biyayta, harap pataas. Sabab di niya nakakausan. Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Sa taas-taas Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya nakakausan. Hangkan sa mga sila nagmamamuka pa Allah ta'ala,
mangarap pataas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Di ini kakausan sin saitan. Amin mga sila mukhlis. Puspos na yung saitan manasat. Paunahan, paulian, patuo, palawa. In mga sila mukhlis, in pangatayan nila. Tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di kakausan sin iblis sampai si murinder. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Buat malain ka lang sin iblis, mga ipon mo. Ikhlasin pangatayan, mag-ibadat. Karena katan sin Allah Ta'ala. Bukun pa kita. Hindi ko yan kakausan. Nauni na sin iblis pa. Wala tajidu aktharahum syakirin. Hasukusog sinamin panasat ko yan kanila. Dahil naman hatuo, palawa, paunahan, paulihan, di mo sila kakitaan, di mo sila kawakan, in kaunan nila nagsasarang sukul kay mo. Ya Allah, laong sin iblis. Na, aminin kawayan sin iblis mga umat Islam. Dahil nga sabi at to, magmabuha kita pa Allah Ta'ala supaya di kita matipos sin iblis, pagkatawan sin iblis. Magmabuha kita supaya kita makapagsarang sukul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huminang kau sindaakan, lumayo kau sinliangan. Inyan pagsarang sukul pa Allah Ta'ala. Na paraman sin Allah Ta'ala, la in syakartum la zidannakum. Bang kamu nagsarang sukul sin ni'mat ko, inyan duhangan ko pa kaniyo, Allahu Akbar. Sa lagu pagsarang sukul sin kita niyo pa Allah Ta'ala mga kiulungan sin Allah, amunin pagsambayang 5 waktu. Ano yan? Bang kau amuin, bugatan magsambayang tumtuma. Innikmat na doon kay mo sin Allah Ta'ala. Sarang mo ipagsarang sukul pa Allah Ta'ala. Hinangkaw sin pagmabuha. Hinangkaw sin daakan. Bilang pagsarang sukul mo kanya. Allahu Akbar. Na, inkatan kita niyo ini nagkasamyangan. Tumtumuntan yung mga kiulungan sin Allah. Sawab sin nikmat sin Allah Ta'ala. Na in nikmat sin Allah Ta'ala. Laong Hasanul Basri rahimahullah. Inna Allah la yumatti'u bin ni'mati ma sya. Fa idza lam yushkar 'alayha qallabaha 'adaba. In ni'mat sin Allah Ta'ala bunal tuod. Papag kukuyahon sin Allah Ta'ala in ipon hanikmat niya. Diin isiyus din kabayan sin Allah Ta'ala. Sumagawa pa binan ipon di na magsarang sukul. Sin ni'mat kalupahan ng pagmabuha pa Allah Ta'ala. Mahinang yan in ni'mat siksa. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Haamunin pag-ianong istidraj mga kiulungan sin Allah. Mahinang na yan tayit na yan sin manusia. Pakabinsanaan niya, kajuljanaan niya. Di niya ka na naman. Parman sin Allah ta'ala amo na imbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ida ra'aytumullaha yu'til abda ma yuhib wa huwa muqimun ala ma'siyatihi fa inna dhalika minhu istidraj. Apabila kita min Allah Ta'ala dirulan, diril pa ipon in kabayaan niya, sumagawain ipon yung di magsasarang sukul pa Allah Ta'ala, di magmabuha pa Allah Ta'ala, gamayan magmamaksiyat pa Allah Ta'ala, fa inna dhalika minhu istidraj. Indamikyan niya to, unin niya to, istidraj. At sinistidraj, tay-tayan niya na. Step by step, di niya ka na naman. Makatulihi na siya. Pakajuljanaan, waliyadu billah. Amuin mamuliap na sa mata si manusia. Siksa na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampa biatbat na. Biasa na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ayat sin Allah Ta'ala falamma nasu ma dukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Hatat kala nalupa na in mga manusia ini falamma nasu ma dukkiru bihi hatat kala nalupa na mga manusia sinamin piatumtum kanila magmabuha pa Allah Ta'ala nalupa na kialupahan na fatahna alayhim abwaba kulli shay yukab na muna lang sin Allah Ta'ala parman niya in kalawang-lawangan sin kababayaan nila pa mga manusia ini
nalupa na nagmabuka pa Allah Ta'ala. Kataan, diulan na sila sin Allah Ta'ala. Pagpalayam kanila. La ilaha illallah. Hatta idha farihu bima utu. Sampai napuspos na yung kukuyag nila. Sinamin kiyarihil kanila sin Allah Ta'ala. Nalupa na tuod sila. Akhadnahum bagtatan. Siksa na muna sila sin siksa tarkadjut. Allahu Akbar. Piaratungan na sila bala, siksa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin bigla na tagha na sadya mga umat Islam. Faidahum mublisun. Nandiyarin kaunan nila, amuin mga manusia, wayroon na anaun. Mga manusia, wayroon na makatabali kanila. Nandiyarin na unang kaunan nila, amuin halawm kajuljanan, karukkaan. Amuin wayroon na mahuwat-wat nila makatabali kanila. La ilaha illallah. Na mga umat Islam, bang kita di mabaya jumatukat yung mga nasabot yato, magmabuka kita pa Allah Ta'ala. Karena dahil doon na pagmabuka pa Allah Ta'ala, tahakka ka syukrullah. Amuin, maitong kita dahil nga mga sila nagsasarang sukul pa Allah Ta'ala. Amuin, biyay tasin Allah Ta'ala, duhangan niya in ni'mat. Amuin secret mga umat Islam, sirru dawamin ni'am, syukrullah. Amuin secret, rahasia sinikat tatap, hikakapkal sinimat din doon kay mo, pagsarang sukul ka pa Allah Ta'ala. Nabiyadin yung pagsarang sukul ta, para man sin Allah Ta'ala, fattakullaha la'allakum tashkurun. Kabuka kamu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hinangan yung daakan, layuin yung liyangan, hasupaya kamu, makapagsarang sukul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah, kahinapusan niya hadlaw ini, amuna ini kahangpo, wasilatun, bungasin pagmabuka pa Allah Ta'ala, wasilatun lil ilmin nafi' wa ziyadatihi wa tamyiz bainal haqqi wal batil wal itti'az bil Quran wa ayatihi wal intifa' biha. Amuin bungasin pagmabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikahasil tasin ilmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta amuin mapinigta in kasaan iban sin kasabunalan. Makakawa kita pangadjian, magmumpat ka tutanin patumtum sin Quranul Karim, iban sin ka hadis-hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makahasil kita ilmu mga umat Islam. Para man sin Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kabuka kamu pa Allah Ta'ala, wa yu'allimukumullah. Hinduan kamu sin Allah Ta'ala. Hanugaran kamu ilmu. Allahu Akbar. Para man pa sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Ya kamu amin mga namamarat saya, bang kamu nagmabuka pa Allah Ta'ala, hinangan kamu sin Allah Ta'ala furqana. Punin natin sin furqana, amuin ilmu maminigi sin kasabunnalan dengan kasaan. Maminigi hantara sin kasabunnalan iban sin kalawungan. Maminigi ilmu hantara sin sahaya iban katigidluman. Maminigi hantara sin kangian iban karayawan. Ilmu mga umat Islam, Allahu Akbar. Nabiyan, bang kita mabayasin ilmu, magmabuka kita pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, murah-murahan mga kiaulungan sin Allah, amin, madawat na nyukatan, in mga nasabot yato, mga bunga sin pagmabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah Subhanahu wa Ta'ala, madawat na nyukatan, hatiranan, sin magmabuka kita nyukaniya, hinangun tanyo daakan, layuan tanyo piyanglangan, insyaallah Subhanahu wa Ta'ala, magparuntungan kita nyo dunya, labi luwad law akhirat, patubtugon tanyo rendihay ni, insyaallah Subhanahu wa Ta'ala, supaton tanyo rakuman, balik simana, amuin, kahinapusan tung kabaki, sinamuin bunga, sin pagmabuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin, wa hizbikal muflihin, wa awliyaikal salihin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dhikril hakim.
Mamait kami kanyo mga kiulungan sin Allah. Halapal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.